PUP TV, popolnoma uravnotežen program. Transparentni stranki Slovenije verjamemo, da je skrivanje brez veze. Stoletja se že politiki pretvarjajo pred volivci, pa poskušajo svoje zakulisne biznise skriti pred njimi, pa jih potem vsake toliko pol po pomoti odkrijajo, no pa so pol potem volivci jezni. Ne? Mislim, zakva? Zakva si to delamo? Pa saj smo odrasli ljudje, vsi vemo, kaj se dogaja. Mislim, mi smo politiki. A kdaj kaj utajimo? Ja, seveda. Se kdaj kaj pod mizo zmenimo? Ja, se. Ampak, a je država zaradi tega kaj na slabšem? Ja, sigurno. Ampak, a se mi zaradi tega kaj sekiramo? Niti slučajno. Pa nismo šli mi v ta biznis zato, da bi se sekirali. To je politika, ne pa tekmovanje za mis sveta. Rešimo svet, pa rešimo delfine. Ja, pa ne se sami rešijo, če so tako inteligentni. A veste, kaj mislim? To, da ste nekateri od vas po vseh teh letih še vedno prepričani, da je politika na svetu, da bi bil svet boljši, je samo znak, da ste zmedeni. Mislim, pa tisto je dedek mraz. In zato je tu Transparentna stranka Slovenije. Da rečemo Bob. Pa nas ne zanimajo vaši problemi. Edino, kar nas zanima je, kako vas vsake 4 leta prepričati, da nam date glas. Pa to so naše olimpijske igre. Samo da imajo eno samo disciplino. Zavajanje. Mi nabijamo, vi navijate. To traja par tednov in pol gre vsak po svoje. Se vidimo čez 4 leta, ko bomo spet mogli razlagati, kako nas skrbi sociala, pa šolstva, pa upokojenci, blablabla. Kar je pa po svoje res nepotrebno. Zakaj se matramo in eni in drugi? Pa vi nam itak ne verjamete, pa nam je itak vseeno. Evo, v Transparentni stranki to priznamo. Kaj ste pa naredili? A boste eno drugo stranko volili? A res? Kjera pa? Eno pošteno. A veste, kako se reče variabilnemu delu plače politika? Podkupnina. Pa kva res mislite, da bomo upravljali milijard državnega premoženja s 3 juri plače, pa bomo nič vzeli zase? Pa to je, kada pustiš bobra v tovarno lesene galanterije, pa si pa začuden, kakšen ko zmanjka. Pa ni problem v tem, da kaj izgine. Pa dobro, itak zgine. Problem je v tem, da smo do zdaj to mogli skrivati. Kada ni dosti da slopov, moraš biti še lažnivc. Mislim, sorry, ni fair. Pa zakaj nam to delate? Zato v Transparentni stranki Slovenije nič ne skrivamo. Po drugih strankah strici iz ozadja vleče nevidne niti, pa pri nas je nevidno vse, razen kuvert denarja. Transparentne stranke ne boste videli, kako preprodajo respiratorje. Zakaj? Zato, ker nas sploh ne boste videli. Mi vam ne obljubljamo nič in točno to boste dobili od nas, ko nas izvolite v parlament. S Transparentno stranko veste, da ste odvisni samo od sebe, kar je sigurno olajšanje. Ni pričakovanj, ni razočaran. Tako da naslednjič, ko ste bulali v nove obraze, pa se razburali nad starimi, pa gledali, kako se kregajo, kao levi, pa kao desni, pa se sprašvali, pa kaj je v zadju vseh teh zadev, se spomnite, da je odgovor nič. Kufri pa kuverte. Kakor pri vseh. Samo da vam mi to dejansko povemo. Ostale stranke so prozorne. Mi smo transparentni. Volite TSS. Se ne vidimo na volitvah. A je še kaj tazga? Ja, sam subscriber se gor, pa skozi dobivaš nove fore. Čakaj, se moram takoj subscribe, da nam pozabim. Ja, takoj se moraš. Takoj zdaj se moraš subscribati.